Please take your seat. Bonjour. I will introduce yourself in a second, but just to let you know, you have translation here. If you want French, it's channel 1, English channel 2, Spanish channel 3. Sorry. Les micros marchent? And French is 2. Le micro, ah oui, il marche. Voilà, tout marche. Bonjour, Alors. bonjour. Merci d'être là. Alors, pour vous présenter tout simplement, I'm going to introduce everyone at the table. To my left, Edgar Ramirez. To his left, Adriana Paz. Zoe Saldana. Selena Gomez. Carla Sofia Gascon. Et monsieur le réalisateur Jacques Audiard. Jacques, si vous voulez bien, on va commencer par vous. Une question très très simple pour commencer, parce que quand j'ai vu le film, j'ai trouvé que c'était un des projets de cinéma les plus fous que j'ai jamais vu sur un écran. Ce que je me demande, c'est comment on a cette idée-là, d'où la genèse de ce projet, quoi, tout simplement. Ça m'est venu. Le premier confinement a servi à quelque chose. Vive la Covid. Et j'ai lu un roman de Trazan qui s'appelle Écoute, et dedans il y avait un chapitre qui parlait d'un personnage de narco qui voulait changer d'identité. Et c'était pas développé dans le roman. Alors je me suis permis de le développer. Et c'est venu d'abord sous forme d'opéra. Je pensais que c'était un opéra. Et ça a mis du temps à devenir. Okay, une question pour, that's a question for everybody at the table here. I'm just curious how to get in the state of mind to be ready for such a project. I mean, it's a crazy project. How to get ready for that, to get in the state of mind for that. Let's start with you. Let's start with you, Carla. Well, thank you very much for we are here for us. Merci beaucoup. Enchanté. Ok, voy a hablar español, que se me da mejor. Pues para entrar en una película como la de Jack, creo que hay que estar como Jack, que está un poco para allá. No, está un poquito pues como los demás que estamos aquí. Yo creo que es un equipo de gente que somos creadores todos. Creo que el común de nuestro denominador es el amor que tenemos por lo que hacemos, por esta película en concreto, por el trabajo que hemos hecho. Me parece espectacular que estemos aquí todos nosotros, y en mi caso particular yo creo que yo también estoy bastante para allá. Entonces a mí lo que me resultó más difícil de este proyecto no es entrar, sino salir. Para mí lo más difícil fue salir de Emilia Pérez y de Manitas y de esta maravillosa historia en la que nos metió mi querido Jack, porque ahora es mi querido Jack, antes no, pero ahora sí. The other actors, they want to answer? What was the question again? How to get into the state of mind to be ready for this kind of a project? For me, it was just surrender to all the work that we needed to do. There was choreography, there was music, in addition to the characters that Jack had created for us. So it was just, every day it was a brand new day to absorb everything that they were throwing at us, and because I just felt like
the more I surrounded myself with the world of Emilia Pérez, the more I was going to be able to understand as Rita what it was that she was going to be asked to give up in order for her to obtain what she wanted, you know? So it was just a lot of surrender. Au niveau de la création musicale, de la danse, des chorégraphies, c'était aussi c'est très très nouveau ce qu'on voit dans le film. C'est vraiment quelque chose de nouveau. Je crois que ce qu'on entend et ce qu'on voit. Est-ce que vous en étiez conscient? Est-ce que c'est ce que vous a demandé Jacques? Bonjour à tous. Nouveau, en fait, c'est un processus qui est toujours nouveau. Les comédies musicales, ça se réinvente tout le temps. Aujourd'hui, il y a plein de moyens techniques qui font que la musique peut vraiment être un peu plus intégrée à la narration, un peu plus intégrée aussi dans la fluidité entre le passage parlé, chanté. Donc oui, en ce sens, c'est des processus qui sont toujours nouveaux. Et donc toujours passionnant pour nous au point de vue musical, parce qu'on n'est plus en train de plaquer une musique sur une image, mais c'est des allers-retours permanents entre les deux, quoi. Bonjour, voy a aprovechar que se puede hablar hoy español. Gracias, enhorabuena por una película que me parece que tiene magia y que es un auténtico bombón. Y quería preguntar a Carla Sofía, oírla un poco más y preguntarle qué supuso para ella este viaje con el personaje, a través del personaje que ha podido hacer en esta oportunidad que le ha dado Jacques Audiard. Perdón, soy Conchita Casanovas de Radio Nacional de España, que no me presenté. Mucho gusto. Bueno, fue difícil convencerle porque él al principio solamente quería que hiciera la parte de Emilia. No quería que hiciera la parte de Manitas y tuve que convencerle durante meses hasta que un día ya me llamó y me dice: ala, sí, ya me has convencido, ya para ti, déjame en paz, ¿no? Pero estuvimos haciendo pruebas, muchísimas pruebas de caracterización, etcétera, etcétera. Y luego es que hay una cosa que todavía no he contado a nadie y que es muy bonita, que tuvimos también un casting interno de Manitas, porque Manitas no sabíamos cómo iba a ser al principio. Y fue maravilloso ir descubriendo esos dos personajes, que es uno en definitiva, ¿no? Cómo iban evolucionando, cómo se iban separando y uniendo a la vez, ¿no? Para mí es un regalo lo que este hombre me ha hecho. Muy pocos actores y actrices tienen la oportunidad de poder interpretar un personaje de estas características. Creo que no podía dejar pasar la oportunidad de trabajar al fondo. Yo me metí en el personaje hasta lo más profundo, de verdad me emociono muchísimo, porque me costó, es lo que le estaba diciendo antes, no era broma, me costó casi un exorcismo salir de los personajes, porque había escenas en las que no podía aguantar. O sea, ya estaba rozando una línea en la que ya no sabía si era yo o no, y mis compañeras lo saben perfectamente, porque las di la brasa un buen de tiempo con el asunto, ¿no? Y la verdad es que ha sido maravilloso, porque yo fue de las primeras personas que llegaron al casting con Jack, y he visto el proceso desde el principio. Tengo la fortuna de que es para mí el mejor director del mundo, y deja crear, no, sí, lo es, deja crear, deja que hagamos las cosas, deja que participemos, y participar de este proyecto creativo para mí es algo increíble, porque al principio, cuando a mí me llegó el guión, ¿no? Yo dije: ¿pero qué es esto? Este hombre se ha vuelto loco. Quiere hacer un musical en español. No sabe español, porque otra cosa que le digo: ¿cómo nos vamos a entender, Jack? Digo, si tú no sabes español, yo no sé hablar inglés, no sabemos nada. Y me dice, no quiero utilizar palabrotas, pero me dijo así textualmente, dice: es la misma pregunta que me hizo Joaquín Phoenix en la de Sister and Brothers, no me acuerdo cómo se llama en inglés. Y digo: ¿y qué le contestaste? Y dice: por telepatía. Y es verdad que este hombre y yo no necesitamos hablarnos, porque sabemos perfectamente, creo, lo que queremos el uno del otro. Él a veces me regaña más que yo a él, pero vamos a la par. Gracias. Alors nous, on ne peut pas faire de télépathie pour les questions, donc il va falloir le dire avec vos mots. Oui,
Bueno, yo profito sí por el español. Soy Florencia Ángeles, de México, para W Radio y para Aristegui Noticias. Quisiera preguntar al señor director, bueno, antes que nada, gracias por la película. Me hizo reír, llorar, sentir lo que está pasando en México. Y eso quisiera preguntarle particularmente tanto al director como a Selena, a Carla y también a Zoe. ¿Cómo ha sido el cambio de percepción de México antes de esta película y después con lo que estamos atravesando en cuanto a la violencia y los desaparecidos? Gracias. La question est pour moi ou pour les comédiennes? Pour vous d'abord et ensuite les comédiennes. Moi, comment le... En fait, moi, je suis... Voilà, on me demandait quelles étaient l'origine du projet. Alors, on peut dire, oui, je dis, oui, c'était un opéra, tout ça, mais pourquoi au Mexique et pourquoi donc en espagnol? Quelque chose me choque énormément au Mexique, c'est tous ces problèmes de disparus, des féminicides, qui sont vraiment une chose épouvantable. Toutes ces régions où on ne peut plus prudemment aller parce qu'elles sont dangereuses. En fait, la chute de la démocratie est une chose qui est insupportable pour moi. Et donc, je me disais, tiens, quitte à faire une comédie musicale, quitte à ce que ça chante et à ça danse, autant faire ça à partir d'une tragédie. Voilà. Oups. ¿Y actriz? Les comédiennes, peut-être? Yeah. Para responderle, se lo puedo responder también en español. Siendo de los Estados Unidos, siendo de raíces latinas, y ahora tengo ya más de casi 20 años que vivo en Los Ángeles, la cultura mexicana es una cultura que me he criado siempre conociendo mucho. Tengo familia también que es mitad dominicana, mitad mexicana. De que hayan injusticias y haya corrupción en todas áreas, yo creo que lo hay en todos los países, y eso nunca a mí me ha quitado el respeto y la admiración que le tengo a la cultura mexicana. Y lo que le agradezco mucho a Jack es que haya tomado la libertad creativa de decir una historia y cubrir no solamente las cosas que quizás México, como cualquier otro país, tiene que mejorar, pero también celebrar una cultura que es tan rica, tan hermosa y tan artística. Selena? I forgot the question. I'm sorry. How's your perception of Mexico and the situation in Mexico has changed in the movie? I mean, I echo a little bit of what Zoe was saying. I still have family there, and obviously, me growing up in Texas was another part of my life. But I think, in general, it was wonderful, and I think they said it perfectly. I don't think I could add anything better. Bonjour, Elie Mastorou pour Frenchmania.fr. Je vais parler en français. J'ai une question pour Monsieur Audiard. Mais avant tout, merci, gracias de corazón pour ce film. Merci à toutes et tous. Monsieur Audiard, merci pour ce film qui est une œuvre, on le sent, collective. Et c'est quelque chose qui... sans doute, on a le sentiment, parcourt votre cinéma récemment, enfin depuis déjà DIPAN, les Olympiades. Est-ce que vous avez aussi ce sentiment d'ouverture pour raconter collectivement des films qui racontent le monde autrement, ensemble? Merci. Vous pouvez reposer la question de manière plus synthétique? Est-ce que vous avez l'impression... De sorte que je pourrais répondre par oui ou par non? Ah ben non, non. Est-ce que vous sentez vous aussi ce film comme nous on l'a ressenti comme une œuvre collective? Oui, absolument. Moi, je fais du cinéma pour ne pas être seul. Déjà, ça commence comme ça. Ça commence par une écriture avec un co-scénariste, et après c'est une équipe, après c'est des comédiennes, des comédiens qui viennent. Et oui, bien sûr. Ça ne peut être que collectif. Vraiment que collectif. Comme on dit, la somme des angles est supérieure au triangle. Voilà, c'est quand on est ensemble, ça va plus loin. Les idées se confondent, se confrontent. Et moi, je ne vois les choses que comme ça. En fait, si je fais du cinéma, c'est pour voir des gens, pour rencontrer des gens. Voilà. Sinon, je suis plutôt solitaire et misanthrope.
On a une question juste là. Buenos días, felicidades a todo el equipo. Soy Alejandra Musi del periódico El Universal y esta es una pregunta para Monsieur Audiard. Su película me conmovió profundamente porque creo que logró encontrar la dolorosa música de nuestro país actualmente y mi pregunta es ¿cómo lograr acercarse a esa realidad? ¿Cuáles fueron sus recursos? ¿Cuáles fueron sus fuentes? ¿Cuáles fueron sus investigaciones para lograr una película que se siente profundamente mexicana y en la cual no se siente esa parte del extranjero? Muchas gracias. Bah, je sais pas comment. Je suis décevant. J'ai pas fait. Pour moi, c'est pas un film de documentation. C'est pas comment. Il pourrait y avoir des documentaires beaucoup plus documentants. Voilà. Moi, c'est à la fois, oui, c'est une lecture de la littérature mexicaine, peut-être l'écoute de la musique. Et puis pas mal de cinéma aussi. Mais sinon, je crois que l'imagination a vraiment sa part là-dedans. C'est une façon de ressentir les choses. Voilà, c'est pas. J'ai presque c'est un rapport poétique avec le Mexique. C'est fait exactement ce que disaient mes amis tout à l'heure. C'est à la fois. Il y a quelque chose de schizophrénique dans le Mexique qui est extrêmement. qui est très tentant. Voilà. The gentleman with the red shirt over there. Hi, Jack. Yeah. Thank you. As Amir Kamil from Yediot Ahronot Ynet Tel Aviv. As a former drag queen and genderqueer, I really appreciate your film and I hope you will win. The obvious question, why did you choose the doctor will be Israeli and how did you find Mark Ivanir? Je suis embarrassé parce que je crois que j'ai pas de réponse. Je me demande si... écoutez, je botte pas du tout en touche, mais je crois que c'était dans le... Vous savez, je parlais du chapitre d'un roman, le roman de Boris Razan. Je crois que le médecin était israélien. Donc je crois que j'ai pris la même figure. Je ne suis pas allé chercher plus loin, je crois. Mais je suis sûr de rien. Sorry? Je comprends pas. Ouais, vous trouvez le personnage ou l'acteur? À Los Angeles. Ok, madame. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Cristina Ibáñez de Sensacine, México. I'm going in English for Selena. And I'm going to read my question because between Spanish and English, my head is mixed. So, Selena, there are many iconic erotic dialogues that have made history in cinema. But would you say that your character's line is going to make history as one of the sexiest dialogue in Spanish ever heard? I don't know if I'm sexy enough for that, but I don't know how to answer that. A mí sí me parece que eres sexy. Well, I'll have... Oui. I don't know how to answer that. I'm sorry. Like, what do you mean? Because I say a bad word in the movie? No. It was. I mean, well, that's the writing. That's definitely not me. I think it was genuinely a very powerful moment in the movie, and it's very poetic. Unfortunately, this is all the time we have. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Merci infiniment. You're like, what's it?